Midake ang sao pinansyal, ing city government ning Mabalacat, kareng 148 ang Mabalakenyan seasonal farm workers a emi sunduk ing karelang deployment papuntang South Korea inyang milabas sa banwa. Penny muna ng Mayor Jel Daquino kaya duwangan din na City Agriculture Department Head Engineer Rem Magtubo Donato at CSWDO Head Josephine Tanglao ing pamagdake saup inyang January 22. Agpangkareng benepisyaryo maragulyang saup ingatanggap ng ayuda para king karelang aldodo pamangailangan. Sinigurado na namang Mayor Aquino na king balaw sa pamakipag-ugnayan ng city government kareng syudad king South Korea, ditak-ditak lang adidinan oportunidad na ma-deploy reng seasonal workers. Samantala, tinggal na niya muna man ng Department of Migrant Workers o DMW ing suspension king deployment na reng seasonal workers iba't king Mabalacat City papuntang South Korea. At tatanda na niyang milabas sa banwa, sinuspindi ng DMW ing deployment kay ba't mi report reng pilang irregularidad kano kabilang nga manwa na miyayaliwang klase ng koleksyon iba't kareng seasonal workers. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.